Mabana. Champion. Okay. Bibi abako. Oh yes, we are doing adwen bako. Bibi come. Soon up 20. Whether no more come. Sure. Nana demo shepa. Nyame ama wiase adwo. I say Nyakopan ka so adwen ye ho. E ba se ya na nkrofo bi. O te say ya no fo. Nyame de adwen ye ho pa. Ba yes ya na nkrofo bi bere. Unum so okọ private school. Sa. Ya no fo. Ede. Oko site won. Je ya me call private school kakra. Sa. Ana be ja call site too. Ana me call site to. Asa me call private me call site to do class 5. Oko site to do class 5. Ena am me call private school. Manka. David. Ena me call class 3. Because I see from the buy. Obaji ya dia na kakra. Ozo obaji ya. Unse site no time na bread do. Ti papa hwa na me bread. Unko school aso akunwa ara de ko. Unse time na kufu afi na oba. Na me ka kunwa be ko pam ya pam table na kunwa ma. Wo ni mara aso akọ. Na dex ni what say. Me. Era papa yi mi ko private school. Me na me de edidi pono. Ene efie kunya ni bi. Ana na ko school. Oba na dia ba. Asa ko se mu jesu school. Me say na obi aye table man. Oba ko me na yira o ayi adepa. Mo de no. Me na didi so yi. Ba me say to no okrom nti na. Okay. Oh yeah, Saito professional. Me dey Saito in a professional way. I can't person o kaza ti ayi. Oh, so brand no. Saito professional. O jump over there. On the okrom. Yate. Me Saito no unim ho. Me go get to. Me dey get Saito. Obi ko oda okrom. Ti okrom. Na me ga chance na professional Saito na. Professional Saito. Ti onu ehuru. Na ya san so aje ho kra san. Oh, okay. O dia ni. Ajo se first na kufu ma no. Yeah. Na ko school a. Odo okunya ko. Na desk no. Me dey. Say ya bobo kunya si wa. But me dia me ma me ya kunya ma me. But ye just school mo wo. Na school na ya so njere say school no. Build ni e papa. Ya de na window ni no. Ya just wa. Wo mra no na mponche kura na wi for no. Awurade. Ati me ko fie na me na me papa odidi gusu wi a na nwuma ma. Wo dia no me ti ma se. Wo mo sai to no ye ele ni bia. Me dey die. Me dey no bia. Eno na ye aban dia na nkasa no. Ba me dia no sa to no. Ana me dey say ele hu se. Ayi Roman school ana aban ne de no ntoma mo de abo ano nti na eye kakra. Na die ni ele no no. Utumi ye wo fi. Ye time na ye ba kwan a utumi twi table ye kotete ye enwura bi wo afuom. Ye de twi table no so na so fe ba sisi akwara no o ka so ko twi. O de sandpaper. O ko twi table so a o twi. Sisi akwara o ko school a. O twi. Ya bro. Na ye ko government school no. O mutumi ko je ayi by day koko obi koko wabon na ya koswa ba fie ana say akutuo efuo yes o mo say enkote what I say why be that me de me nice see from co school and now dey sa to na sa me de nice see from co school ajo tetim onza na me challenge na de ko challenge so de ko achi chani baje obaje enti me de me sha ko duru ko ti a na ma woro de ahye nkwanchen ho nam de na sisi from co school ti me pon anama be fama ajo ya bro ti me de me na be ai ya bre ya kasa ya kan yende so de ya djupa na motu ai abrempo na motu one day to de bia data send ma wa emo na wa kasa trans ya do de doctor ajo me kwaba abisia fomra su se de agude mu nsembe so mo nda numre e wa AHENKAN933FM Kasiebo isu na fe bia koye eso edema wo kwabena agene ma brempo pokuar foster ana fe remo midin ede kofi ajiwi ene ya kan tuma boni ede agude mu nsem no ede abasomo na remember prince anu se me kan fa chonda numre sa wo ye bema na so ba o pesto siesie o tene wonko ade a kono kopie mu roman akache na ko siesie o tene kama e bone da fom se boko wo ko mu wabotere o me show e ho fe e ho enso ye kama o me siesie ye na fe bia koye enso diamatu ye post ni chichane sukuni ana se obibia ukopie mu roman o me siesie na fe bibia akoye ade ma udo ni chemo e wo achemo dan e Roma junction o me Mr. Teams ni fie na uduruwa obehunu roman ana se foni chemo e wo achema boabo bompire junction amo befitin shop ne pe uduruwa bisa obia ebe kire na fe ko siesie o kire na obia akoye
enso ade amabetumi remain adi nkoma our sound ma 2 for so 0552716777 0552716777 one remain di nkoma na febia nkoye enso emfama ye ndan yani na enkwose nsam na se enso mfama ende anumre ya ye kopiamo ewo eye as good na akodi nkoma akra ada fi as good the amount na as good player ye fa Nurudin Andra after the game omo chicken first of all enso eye mo hwanwa no ye ne Nurudin edi nkuma akra na bisa no say omo next performance te say omo kokobo against house folk no that game no say na city na ya te say omo sika samo sense misu no say na city enkotie ensama player esi akan edema as good abrantia e fa Nurudin edetu anim ene anumre ya haye so boys for supporters no edidi atem nyoma bebre ya de ekoso ti enu say game we determination ya de ba na high if say next game you call house away the possibility say kwan be befa so we no home there was here you win anything na so yetimi de 3 points na okin face and 7 ya we ji see be pejan say o Ghana football na to da sikasem de ho adi team beble nya yenko a do na high any performance ni so ye de e form ti na supporters ni ada mo support as go munim say e bi sikani nti na yenyere so do na ntisa na lack na yenyere empire side ti sikasem ni de e wo mo bia nya as go do ko a we ensama branch fe Nurudin edetu anim na koso kasaye ya sanso ebisa ne se Andrada che se odibo bi di twatena na a free kick na ball no efe ye papa na ebisa na wonsem kakra wase ni coach ya fa Thomas Dua na eche ne se de onsi embo free kick no eno ene ball no mo tumi da ball no edetu atena kwoti ensama Nurudin esa de peso ede emaye tie body but na me bo ami nya ne ye ti always me go training grounds me go Thomas Dua na o good o free kick mo pa o expect on ti tembia o cheme akrakra ti bla recently na me mbo nti me pray nti do me tena fi na me practice na akrakra ti e ba na isa be nya free kick ni se ni o chere me na me sa be yere me be ball no anti na me ti me nya ball ni and some branch fe Nurudin edetu anim na yefri na ye na ni enko coacha obadwuma enso edema as good enkodi nkuma akra enso enfoma perfect Thomas Dua ana yetwebe Thomas Dua na ebisa de se ohwene mlate na se first no na ekugo nko na eba se enkunimde no eba na ohwene mlate na se be kan se kra ohwene mlate se ano ohwe adwumadi omudi no enema ekoye ana se ekose se era perfect Thomas Dua edetu yanim you go soon kakra because me nya 100% but you go so working on inti ye next match there improvement abesaba Thomas Dua and say yakwate ne kan sansu bisa se ni place no almost sell chances dodo omunya bo a chese finishing no ana na ma ehye nkoye enfoma as go no se finishing ne de ogusu wadwuma sa no mekosia phobia no na se bibia atona kwamu kama wei ensama Thomas Dua edetu yanim of course, I say to me who's our problems because connected no I too bad. Say the way now midfielders ni kutabola or more connecting to strikers no. Ne difficult in first half. Ama call dressing room make a search and pa or more pass there ya or move kwanya we so more fast or move edge ball into the work is true. Oh, say no I think say match after the match. Say any has na bobo into be concentrate say you bet me akoshe Accra. We some say head coach and ma as good bobu ko pa fan Thomas Dua edetu anim na enwramo na fe kwedi nkuma kan fe free Kim Faisal bobo ko mo enso enfoma coach odoma no coach fan Amadu Nurudin na opai edese twebe no after the game amodi nkugo no edese ni no edi nkuma akra na ebusa coach ni say walusu de na ohwe game na ohuni san enkonkotwe ensama ese opai fan Nurudin edetu anim. The same issue was corrected and it's still recurred. It means that players are just being lazy on the day and they don't do it. Because football, if you are lazy sometimes, you can't work. You have to be up and doing any time. And so it isn't that it was not corrected. It was so correct. For what the repetition, what the recurrence. So it's very unfortunate. But I think that today it was bad performance from my team and then we have to accept it. It's football. We Amadu Nurudin and so this answer no edetu anim na okoso kasa wase ni place no chese modern bonde na monyo ese niam ehye enkoye na omosanso lazy eno na mankugo no eba yenkote ensama Amadu Nurudin edetu anim. Very, very unpardonable because we corrected all these mistakes. This same goal, we considered a second goal, we corrected it, and yet it's happening. And so it's very, very bad. But that is football. But I think that tactically, they didn't play to tactical instructions, and then we were just bad on the day. We were bad on the day.
sometimes these things do happen. Going for the thing that we have to be up and doing. Other than that, we are going to lose many matches. I think we need to sit up. The players must eschew laziness and complacency if we want to go forward. And so we'll see what happens in our next match. We and some say coach Edema Kim Faisal Bobokono Amadou Nuruddin at to him after second as good for Chomo Egoma Yadimu Semino at the Ajani Fio near Nani Kumasia Santoroko near Yan Fan Semino and Su Enfesia Kumasia Santoroko and Su Akachina Seropote Formo at the Albanese head coach Yafan Prosper Nati Ogum at the Sam Kaka and Su Diatuja was a captain fantastic Abrantia Yafan Ishmael Ganuno Abrantan Eko Kupraye say Omoko Pimo and so Kosia Kai against Bibiano Go Stars no and so I say likely say next game no ayade abrante no ebetumi jemu Asia Kai na momo abrante ni prano ebetumi stand pa ade akona nim abrante a ye fan Imoro Ibrahim no so onu ni prano de wan hwa ebete yie pa no so ne sem kaka efi kotokwa kache enso eba dim sem no ade agana kotokwa na ejina Cameroon ni abrante a ye fan Frank Mbela in Togo just Endrada abrante ejana so totontra ade bo Kumasi Santoroko emamudi kunim poli enum na after the game no se Kumasi Santoroko supporters some America the ayabaso body pa eko adema branti 2000 Ghana cedis ya de shensa ya say ono na penifo supporters ayi ni say ono ya champion player the month of February just bia enso koye adema branti a ya fan infega medimu sem no enso edi agile na phobia has of folk head coach no papa fan samo bodu wasise obi gina bi ka chose Kumasi Santoroko age camp no anasa age Ghana Premier League na sini hu ni krobia nim na mo phobia for no tese amototom na maye na efi sambre ko ide tese o ba so jani ye pa na fe bia koye enso de ma phobia enti so ma ke kam ho tese obi ka chose kotokwaje league ne dia o se oboa ya de phobia for amompa bae amugusu konkwere de komanima ya de munsam no enso edi agile last story na fe semino enso enfesia ukopiemu enso el blasters akache reporter eba enso sa proper ya fan Oto Ado ono head coach no nyakopo ya doma next week no otufa abepiemu mankukrum Ghana said about preparation be hyase na fe against Nigeria no bibia enso betu koyia ya de musem no enso edi ajana bibia no Go Stars coach Michael Ose said the amamodi nkugo na say nsuo na toye no ambo amokura na Kumasi Santoroko for amopark ya babanya sports stadium no asena pretty so aturiye pa eno enamwa ne kwada no amankunimire ankwanfa mama eno reporter eba de musam no edi eja sambre de ye kɔ na fei atwempan ne ene adepa atoaso edi Kasiebo no edi ama Saitofo ne toaso edi Kasiebo no atoaso so edi amantina de Saito 11 versus Saitofo mo toaso na Saito ne yebedi nkuni ye primary school for ye kɔ mo bye nti mo amo da Saitofo nko sure ana Dabi Akim zuko Saito Saito ana wa bring sa no Saito ebia okokrom krom Saito ye modern Saito okokrom Saito na baza wa Kumasi de o wasa sa de wakimon kase ka turu pri kase ye okokrom ana ai okokrom Saito bia Saito Saito no bi di bia momo sa vesi ya sha anu mi kokohwe nya na sia ne yebesi papa bi di amamo amamo Saito sia yi sa vesi wo elo se die ba ko atemda eno so ko okohwe maya nyine ya ho Saito bia Saito enti Saito bia Saito Saito bia Saito bia Saito bi di made chebi meme Saito na me ko ya meme Saito no meme Saito bi o ma teacher ni o chere class 1 ono na chere class 2 ono na chere class 3 enti okwa kakra otumi kan kwara no bom eno no Saito mo ba meme teacher ni no o chere ma deputy class 1 to class 6 no what you say by Saito papa no class 1 teacher o class 2 there o obi at the class obi asua na there but we see the picture bi ba nansen ya kure na shisha no bi class 1 class 2 class 3 class 4 class 5 obi na class ba ku teacher ba ko enti oba ba chere class 1 for o chere ma there na say ano sa teacher ni hwe na modern boy timi kire munya ka eji dia tina ya bia na Saito bi di bia ti o na me boa na so free mu fia na se ya me na etina se ye sa to no kura ye sa to ni yo momo de ne ye momo de ne ye wo mu se no to champion no mo da de uzo mo no mo ti kuro me ne ya kasa mouse na nim se ye kura
Me say to na mo. Ana me say, ye say to no. Computer ne mouse. Na me say ye kura. Na krom say to no, say bi didi bi achi. Ya de. Ha ntire me say ha ye krom. Achimo da akra bi didi achi. Ebi wo ha na me cho say ko ho. Da ni bi adwiri. Empoma ni. Obi say to no ti dua bi ase na ekwo. Udadi nyankopon. Obi su de da na bi adwiri. And I half of them on team Kobe. By no say to na won say. Na yes I told you go from akwati akutu yes I to part. Me say to you chere wa. Me say to no. Edu baby a na me de no ho. DHS no, un me bi e wo. Na wo esie. Age me ko we dey heard. Say to dey bi. Madam Nsama Opa. One day mo bi akoga. No bi am friend kan say to one some. Oba do na wa dwe na mu ayehye. Na ye to go school I say talk with you the whole day. No talk. Na me say na no ayi am de ba mo say enkura ne dem futuro e wa tututu na me kan say monya we mutim. Musu. Me say to no gise ukọ ba ko bi akofia gise okosi watade ye. Na ya mamo de abo ye de abo ni bi ko pika awurade nyankopon. Abo ni adwe no. Adwe. Oko school na osuja. Wo dey dia ko school ko mo teacher. Ya be na me say me kan ko ba ko bi wo esoro o tan. Nti ano na na ye de adwene ne bo no kɔ no. Ana ehwe de me ba kuro bi sa to. Ya te. Papa say to na ma. Ona say to na papa ono ko. Ona ko en odua ma. Say papa na ba. Ya no ne ko papa no. Jama kwa ba. Papa na ba. Le nua. Jam na bom. Boko na so e. Na me adum. Na de na tuwi. Ma ti say to bi za. Na say to say. Saito, jam kwa Saito. Saito they say the ema enya Saito no. Saito no kasa no it came from the word cytology. Okay. Say na first no. Say kasa cytology a ye obi a oye osuasua enubna enuro ene enu afrefra na se bia edua bi din e de sen ana bia se de moa enso ebo mo brate eti omo no ntam bia na ayese enwura ne moa ho ne manko an ntino eti ni se o yes adwuma na yemu. Oh okay. Eti ni se eba ni se obi ono so e be ko private school no ye dada ba. Say oh yeah private school there say oh yeah that banti no there obi ahu a o there wa betu peja no ba say oh yeah kasa oh yeah Saito na say cytology wo no obi amu I say etina sa ma Saito no ye mu no so no obi ono no ye say oh yes Saito ni no ono na dwemu do kra yes papa sin obi ono say because ono ni trimu da ni ma complacency so obo mo say as a trimu there so on the me na ma but so obi ono ko Saito no ya etie for mu tie nti sase we say yenye pa so oba ekọ school na say Saito a nye say oba na ya Saito no nti no no onima de adwene da ho no mo nim say de ono ankasa kran say obefia obetimi de ni nsakra ye den aje bibi den afasa yenye container akọ school say sa ne yenye sa ete ne be che say bia container no kentena wonwe no edua de ni kwamidini but obi onu private school no say kentena kwampo no onima haba yesi anu so bi ko private school on say kontomre ekrampo say o de nanian say o de ehu say bi si won kwampo so da but obi onu say o ye Saito ni na onu what studies no o ye cytology no onu de onu say ya cheche ni sani mo we say nyina era mbokofu obekofu mo be classroom ni yesa so de o coffee tina na make say sa kwada hyase e wo Saito school na kindergarten na ono na adwene mu no eda ho chen de wa hyase private school no nyina na say private school na say Saito no ade na teacher ni na che no say kwada na adwene na kura no say wode nyama kese brofo akese hyem a ebe na adwene hunra nti say no Saito no kindergarten wo mo hyase de yen kasa twi no kire na say wei ni brofu dini we ni brofu dini akodi so bedu upper primary and say the brofu Friday atonti Saito no okay ba Saito bi ya Saito ne nya ya sa o mo Saito de na papa ye breni ntu ye say be pe breni say me take too much papa ni bia papa ela na die ono ko na maza
Elio dio message GM dana Elio ye dio ye nyina ye saito katro saito bia bi saito katro pray ya da say GM abusafo ye bena nya ya be aha saito na kiki GM mama na ba ai mi yo bo ba bo ha na edito mu obo ko saito oh yeah sure ne bluff no nya saito bluff oh me see your call saito ne bluff no nya saito bluff me picture bi saito no call ye ene bi ono wo ye say ebi o ye say ejedie ni bi okobo foundation wo saito because ono bluff no nya saito bluff tu ba je saito no edito se ontimi kan tem so ono so call saito ono ye be hu omu nyina omo ma call saito aya hwe bluff no kan mu wo be hunu oh saito for no ai mid morning efo say nya saito ono de ono de wan saito for ni enim ehu o ehu ya na ehu ehu ono wan ko mame kan Facebook nana kwame mensa bonsu seka ye hu message fa che ye bra na nya so wai ko mensa pelatu mo 11 abona baso yate serebo nana ya so ono so chese 11 emfa enye ono so de abaya hu ankoma first achim ayerebi esi achim bi animu yada ase wo de message na ba nana eye akua mo aboaten Abrekuma Central aka 11 is good yate yada ase o message na be kan yansa Mabel Kunadu enso ewo Asene Bangalo Madam Dora ena ono so de aba yada ase ma minio ma ampa ben Gladys ono so ede no message na aba yada mu nyina ma se mo fa ncha yen ye bre na nya ye be ka se ye di akira wa hwe be hwe wo hanom ai so de ye ka se ye hwe akura nya yi je mo ba mu ni de e free bonto e free cytology adesimamba ahani adimu esie yan aboafo eye kwabena akim asubu ade hye konkono ana afei ohene ba enso adaroma wode ekopie mu ewo ye kasa mfonyin no eso Facebook live ana afei YouTube live aseda enka aboafo akenkanfo eye me Adwen pa hene Kofi mensa gene papa na papa endi wani muka mene ambassador Queen Mada cytology akosua adepa Dumas Kasiebo nasi yesi atiamu pi jamamumo ni tie